Yamamako aba ediba Golden TV J so. Se na yeda edi kan oba platforms se so be subscribe. Share, like videos ni for mine. Edi ameje so ane enokumanto betimi aframe for real. Edi eni HMO Accra folk for Aswaya. Technical Director Ran Hendrik ene Lady Boys na de omo preseason training sessions na ekoso no. Na yeda etoso du mienu e omo preseason training na omoye no. Na ene yede ni pim omo training grounds on ma. Ene de physical senkwa na prayers no eye ebi pagya dade ebi nso de bet abom musisi omduko mrikanya sam keto akra na goalkeepers ne nso de ball na eye training ye ball no asewu odrimika ekwa na yasan ball no abeche okwa no yasan ball no abeche so folk prepare ye pa edema season ye ba sha 2023-24 season ye omo ye adwumaden pa se don betimi anyom ntoma pa efra sisi ade house folk etimi anyom new training facilities sisi ade enema bibia wo hono mo de training se do na ade a obenya gym bibia wo hono ntino afi de press de omo ye adwumaden se de bia omo bobo a wenka se bia mabre obedi ne mepema mepra na se bibisa no so betimi gym 90 minutes ni nyina on te bre na omo hope say the last season yema anko ya mfa mom no this season de enkosi sa no betimi abom ho moden ama nema nyina betimi akoye edama na meka wo say eyom technical director Ran Hendrik na Elidom ise omunyanya coach nto mo hwe nim say omo betimi announce omo new coach na so betimi abeka team ne ho na team ne timi nyom nto mapefra na omo winning race na omo hwe nim say this season ebetimi ahya ase no ne nyina etimi ahya ase de ama na msaka wo say hi Golden TV GH. Yes, so what's up, best subscribe, share, and like videos in for my. I'm just want to comment a bit me for real.